Na prizorišče slovesnosti prihaja načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, ob spremstvu direktorja vaje, brigadirja Romana Urbanča in polkovnika Viljama Glejserja. No, na mestu, prosim. Spoštovani župan mesta Postojna, gospod Igor Marentič, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, cenjeni gosti, spoštovani pripadniki in pripadnice vojska Slovenije, Hrvaške, Združenih držav Amerike, Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Makedonije, Črne gore in Velike Britanije. Dobrodošli na otvoritveni slovesnosti vaje Takojšnji odgovor 2015. K pozdravnemu nagovoru vabim župana mesta Postojna, gospod Igor Marentič, izvolite. Spoštovani generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik generalštaba Slovenske vojske, spoštovani visoki predstavniki, spoštovane vojakinje in vojaki, spoštovani gospodje in gospe. Major General Andrej Osterman, Chief of the General Staff of the Slovenian Armed Forces, distinguished guests, soldiers, ladies and gentlemen. Danes Postojna gosti otvoritveni dogodek ob začetku mednarodne vaje Takojšnji odziv 2015. Zato pozdravljam vse zbrane in vam želim predvsem varnega dela
in tega, kar govorniki vedno ponavljajo. Želim, da vsega tega znanja, ki ga imate, ne boste nikoli uporabili v realnih situacijah. Today, Postojna is hosting the opening ceremony of the International Exercise Immediate Response 2015. I welcome all the gathered guests and mainly wish you safe work and what you probably always hear from other speakers. I wish that you would never have to use your expertise in real-life situations. Otvoritvena slovesnost je seveda lahko tudi priložnost, da v civilni sferi znova ocenimo vlogo vojske v mirnem obdobju in da skušamo poiskati čim bolj učinkovite načine sodelovanja. This opening ceremony is of course also an opportunity for the civilian sphere to assess the role of the military in peacetime and to try to find most effective ways of cooperation. Poleg tkanja stikov z ljudmi pa lahko v naših krajih preživite veliko lepih trenutkov. Lahko obišete vse naše bisere. Smo v neposredni bližini Postojnske jame, Planinskega polja, Soviča in pa drugih magnetov. Lahko poskušate naše lokalne jedi ali pa se pogovarjate z ljudmi. In addition to establishing contacts with people, you can also spend many pleasant moments in our surroundings. You can visit all of our natural pearls. We are here in the direct vicinity of the Postojna cave, the Planina field, Sovič and other beautiful magnets. You can try our local dishes or talk to the people. Ljudje smo namreč tisti, ki ostanemo na sliki posameznega kraja. Vi pa sami z vsemi trenutki ste slikarji. Naj vam slika iz Postojne ostane v lepem spominu in naslikana s prijetnimi barvami. Hvala. It is the people who remain in the paintings of different places and you who cherish these moments with different paints. I wish you to keep a beautiful memory of Postojna and paint it with pleasant colors. Thank you. Hvala. Hvala gospodu županu. Mednarodna vojaška vaja, takojšnji odgovor, bo potekala na ozemljih Republike Slovenije, Hrvaške in Nemčije in na njej bo sočasno delovalo več kot 1800 udeležencev iz 9 držav. V letih 2011 do 2013 je bila gostiteljica mednarodne vojaške vaje Republika Hrvaška. Lani pa je odgovornost za vajo prevzela Republika Slovenija in bo vajo gostila do leta 2019. Spoštovani zbrani, k nagovoru vabim poveljnika 1. brigade Slovenske vojske, brigadir Roman Urbanč. Izvolite, prosim. In vadbenci, zbrani gostje, prijazno pozdravljeni Postojnčanke in Postojnčani, poseben pozdrav velja našim tujim kolegom. Exercise participants, dear guests, welcome. A very kind welcome also to the residents of Postojna and especially to our guests from abroad. Postojna z okolico v prihodnja 2 tedna odeta vojaške barve. Slovesnim odprtjem namreč pričenjamo večnacionalno mednarodno vojaško vajo brigadne ravni in hkrati osrednjo vajo Slovenske vojske, takojšnji odgovor 2015. For the following 2 weeks, Postojna will be wearing military colors. With this ceremony, we are opening the International Brigade Level Exercise Immediate Response 2015, which is also the main exercise of the Slovenian Armed Forces. Do 22. septembra se bo na ozemlju Republike Slovenije, Hrvaške in Nemčije skupaj sočasno usposabljalo več kot 1800 pripadnikov iz 9 držav. Druščina je pisana, a skupni cilj je en sam. Skozi partnerstvo večamo povezljivost in krepimo stabilnost v naši širši regiji. Za vse nedvomno velik logistični organizacijski izziv, a učenje in usposabljanje ostajata del naše dnevne rutine, vse do visoke usposobljenosti in izurjenosti. All through this 22nd of September,
training events in the territories of Slovenia, Croatia and Germany will include over 1,800 participants from 9 different countries. We are a motley crew, but we all have one single goal. We use partnership to increase interoperability and stability in the wider region. This certainly represents a major logistical and organizational challenge, but training and exercise remain our daily routine up to perfection. Slovenski vojaki se pomena prijateljskih odnosov dobro zavedamo, zato se zanje vselej in povsod trudimo. Ne nazadnje, voljno sodelovanje s civilnim prebivalstvom pokažemo tudi v primerih, ko se slovenski državljani znajdejo v stiski. Prav tako se zavedamo, da lahko vojaško usposabljanje ter sodelovanje s tujimi oboroženimi silami predstavljajo tudi obremenitev za okolje, s katerim delujemo, vendar to hkrati predstavlja tudi priložnost za lokalno predstavitev in regionalno ponudbo. We, the Slovenian military, are well aware of the importance of friendly relations and strive for them always and everywhere. We willingly work with the civilian population when Slovenian citizens are in distress. However, we are also aware that military training events and our collaboration with foreign armed forces can be a burden on the environment where we work. However, they're also an opportunity to promote what the local and regional environments have to offer. Naše tokratno terensko vojaško usposabljanje bo v veliki meri podprto z računalniškimi simulacijami. Kako to dejansko poteka sočasno v 3 državah, si boste lahko gledali tudi sami. V petek 11. septembra ste namreč vsi vabljeni, da nekaj časa preživite z nami na prenovljenih Bilah. This time, our field training will be strongly supported by computer simulations. There will also be an opportunity for you to see how this is carried out in 3 countries simultaneously. I therefore invite you to spend some time with us at the renovated facility of Bile on Friday, the 11th of September. Zelo sem ponosen, da sem gostitelj in eden od vodij vaje. Vsem skupaj nam želimo uspešno sodelovanje, veliko mero zaupanja ter poglobitev medsebojne povezljivosti, kar vodi do najboljših možnih rezultatov. It is my privilege to host and co-direct this exercise. I wish you a lot of synergy, coordinated action and mutual complementarity which will provide for the best possible results. Našim tujim kolegom želim v svojem imenu in v imenu vseh sodelujočih enot Slovenske vojske, ki podpirajo ta mednarodni dogodek, prijetno bivanje v Sloveniji. Postojnčankam in Postojnčanom pa se v svojem imenu in imenu mojih 2 kolegov, hrvaškega in ameriškega vodja vaje, lepo zahvaljujem za gostoljubnost. Dobrodošli še enkrat na letošnjem takojšnjem odgovoru in srečno. On behalf of all Slovenian Armed Forces unit and myself, I wish our colleagues from abroad a pleasant stay in Slovenia, and on behalf of my Croatian and US colleagues and myself, appreciation to the people of Postojna for your hospitality. Welcome again at this year's immediate response and good luck. Spoštovani, k nagovoru vabim polkovnika Viljama Glejserja. Polkovnik, izvolite. Dr. Osterman, distinguished friends, guests, and members of the armed forces participating in Immediate Response 15, good evening. It's an honor here to be with you today, representing the Joint Multinational Command and the United States Army Air. Our allies, Slovenia and Croatia, thank you for graciously hosting this outstanding event. And to Postojna, thank you for opening your doors and sharing us with your wonderful city, and sir, I agree, it is painted beautiful. To the soldiers and leaders that are participating in Immediate Response 15, welcome and thank you for your stalwart service. What we are doing here is critical to maintaining the secure and peaceful Europe. I believe that we are witnessing the opening chapter of a new European security environment. The events in the eastern Ukraine, as well as southern Syria, we have to ask ourselves every day, how are we going to assure our allies, deter our enemies, and win in a complex world?
Spoštovani visoki gostje, prijatelji in udeleženci vaje Takojšen odgovor 2015, prav lepo pozdravljeni. Čast mi je, da vas lahko nagovorim kot predstavnik Združenega večnacionalnega poveljstva za usposabljanje in ameriških kopenskih sil v Evropi. Našima zaveznicama, Sloveniji in Hrvaški, se želim zahvaliti za gostoljubnost, ki jo izkazujeta kot gostiteljici tega izjemnega dogodka, Postojni pa zato, da nas je sprejela z odprtimi rokami in bo svoje čudovito mesto ponovno delila z nami. Strinjam se, da je čudovito naslikana. Vojaki in njihovi poveljniki, ki sodelujejo na vaji Takojšen odgovor 2015, smo vam hvaležni za vztrajno podporo, se svojimi prizadevanji močno prispevate k ohranitvi varnosti in miru v Evropi. Menim, da odpiramo novo poglavje v novem evropskem varnostnem okolju. Zaradi dogodkov na našem vzhodu v Ukrajini ter na jugu v Siriji se moramo vsak dan vprašati, s čim si lahko zagotovimo zaveznike, odvračamo sovražnike in zmagujemo v tem kompleksnem svetu. So the answer to the question on how do we assure, deter, and win in a complex world, well, that answer today is immediate response. Immediate response is only one of 3 exercises that we do, the regional exercises, that build readiness relationships and interoperability within our regional allies. It is critical to our efforts into making Strong Europe's vision into a reality. Immediate response brings together 1,800 soldiers from 9 different nations participating in sites across Slovenia, Croatia, and Germany. Na ta vprašanja se mi danes odzivamo z vajo Takojšen odgovor. To je ena od le 3 regionalnih vaj, katerih cilj je razvijanje pripravljenosti, odnosov in povezljivosti med zaveznicami v regiji. Z vajo Takojšen odgovor 2015 uresničujemo napore za zagotavljanje močne Evrope s povezljivostjo med zavezniškimi in partnerskimi državami na tej celini. Na ozemlju Slovenije, Hrvaške in Nemčije se bo usposabljalo več kot 1800 vojakov iz 9 držav. This is the 5th immediate response hosted by our Balkan allies. It is an amazing exercise that strengthens the bonds and our abilities to respond to threats in an increasingly complex environment. The strength and stability of the Balkan nations transfers directly to the strength and security of Europe as a whole. To je že 5. vaja Takojšen odgovor, ki jo gostijo naše zaveznice in partnerice na Balkanskem polotoku. Preoblikovale se je v izjemno vajo regionalnih razsežnosti, s katero krepimo medsebojne vezi ter zmožnost skupnega odzivanja na grožnje v vse bolj kompleksnem varnostnem okolju. Immediate response is an opportunity for us to learn from each other, not only from our military doctrines and capabilities, but also from the rich histories and cultures of the 9 participating nations. Take this incredible opportunity to make new friends and broaden your understanding of the world that we live in. Vaja Takojšen odgovor je priložnost za medsebojno učenje. Ne učimo se le iz vojaških doktrin in zmogljivosti, temveč tudi iz bogate zgodovine in kultur vsake od 9 sodelujočih držav. Izkoristite to izjemno priložnost za sklepanje novih prijateljstev in širjenje razumevanja sveta, v katerem živimo. In the coming weeks there will be challenges, and we will overcome those challenges, whether they be technology, doctrine, or languages. In solving these challenges, we are solving the complex interoperability issues that allies face when fighting together. And I am confident that when we finish this exercise, we will all be a more effective fighting force. Prihodnji tedni bodo polni izzivov. Nedvomno bomo naleteli na ovire, ki jih bomo premagali, pa naj si bodo povezane s tehnologijo, doktrino ali jezikom. Z reševanjem teh izzivov rešujemo kompleksna vprašanja povezljivosti, s katerimi se srečujejo zaveznice, ko skupaj delujejo na bojišču. And I'm going to skip to the end right now. So I ask you to work hard, stay safe, and show the world the strength of our commitments to each other through this outstanding exercise. Thank you very much for your time. Trdo delajte, pazite nase in skozi to izjemno vajo pokažite svetu, kaj zmorejo odločni zavezniki in partnerji v Evropi. Hvala.
Hvala, polkovnik. Za popestritev in obogatitev slovesnosti prisluhnemo melodiji trobilnega kvarteta Orkestra Slovenske vojske, ki nam je za danes pripravil skladbico z naslovom Oj Triglav, moj dom. Spoštovani zbrani, pred mikrofon vabim slavnostnega govornika, načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, izvolite. Občine Postojna, gospod Igor Marentič, domačinki in domačini, ki nas ponovno gostoljubno gostite, udeleženci vaje in obiskovalci, lepo pozdravljeni na otvoritveni slovesnosti mednarodne vaje takojšnji odgovor 2015. Mayor of Postojna, Mr. Igor Marentič, dear residents of Postojna who are again kindly hosting us, exercise participants, distinguished guests, welcome at the opening ceremony of the exercise Immediate Response 2015. Slovenski vojaki bomo letos sodelovali na 57 vajah v tujini in na vaji takojšnji odgovor, ki se danes v Sloveniji začenja že drugo leto, je priložnost, da tudi kot gostitelji mednarodnih vojaških vaj izkažemo svoj prispevek v zavezništvu. This year, Slovenian soldiers will take part in 57 exercises abroad. The exercise Immediate Response, which is taking place in Slovenia for the second time, is an opportunity to demonstrate our contribution to the alliance, also as a host of international military exercises. Vaja je tudi odlična priložnost za nadaljevanje naših prizadevanj za stabilizacijo razmer v regiji, za povečanje povezljivosti med zavezniki in partnerskimi državami. Letos na njej poleg slovenskih, ameriških in hrvaških vojakov sodelujejo tudi vojaki iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Kosova, Makedonije in Velike Britanije. This exercise is also an excellent opportunity to continue with our effort to promote stability in the region and increase interoperability between allies and partners. In addition to Croatian, US and Slovenian troops, this year's exercise includes participants from Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and the United Kingdom. Pravična delitev bremen je eno od temeljnih načel NATO. Samo tako se lahko pripravljamo in prilagajamo obstoječim in novo nastajajočim varnostnim izzivom ter zagotavljamo varnost. Ob omejenih virih in aktualnih grožnjah pa je za povezovanjem in sodelovanjem udejanjanje tega načela še toliko bolj pomembno. Fair burden sharing is one of the main principles of NATO. It is the only way to prepare and adapt to the existing and emerging security challenges and to ensure safety. With limited resources and the existing threats, the implementation of these principles through cooperation and networking becomes all the more important. V prihodnjih 4 letih, v katerih bomo sogostitelji vaje, takojšnji odgovor, nameravamo vajo razširiti še na druge države v regiji, za kar smo prejeli tudi pisno zahvalo in odobritev poveljnika ameriških sil v Evropi. In the following 4 years, during which we will co-host this exercise, we intend to include other countries in the region.
In this respect, we have also received a commendation and approval of Commander of the United States European Command. Še naprej se bomo trudili za to, da najdemo priložnosti za vse nas, pa tudi za promocijo lokalne turistične in storitvene ponudbe. Pripričan sem, da lahko z soustvarjanjem zgodbe o dobrem sodelovanju dosežemo marsikaj. We will continue with our effort to find opportunities both for ourselves and for the promotion of local tourist and service facilities. I believe that the story of good cooperation can achieve many things. Pri tem kot vojska na različnih področjih sodelujemo tudi z ostalimi vojskami. Rezultat partnerstva za ameriško vojsko je tudi pred kratkim obnovljen objekt na Bilah in pripričan sem, da lahko uspešno sodelovanje razvijamo tudi s civilnim okoljem, v katerega smo zelo vpeti. In this respect, Slovenian Armed Forces foster cooperation with other armed forces in various domains. Just recently, our productive partnership with US Armed Forces resulted in the renovation of the Slovenian military facilities at Bila, and I'm convinced that we can develop the same successful cooperation with the civilian environment in which we work and live and work. Glede na odziv udeležencev vaje v lanskem letu sem prepričan, da boste Postojnčanke in Postojnčani tudi udeležencem letošnje vaje izkazali gostoljubje v času vaje in ko bodo ti prosti, bodo čas preživljali med vami. Considering the feedback from last year's participants, I'm certain that the people of Postojna will again offer the same amount of hospitality to the participants of this year's exercise, both during the exercise and when they spend their free time among them. Spoštovani gostje, udeleženci vaje, Postojna za svojo čudovito okolico ponuja številne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa in upam, da boste uspeli izkoristiti vsaj nekatere od njih. Vsem udeležencem vaje želim uspešno in varno izvedbo vaje, tujim gostom pa prijetno bivanje v Sloveniji. Hvala. Dear guests and exercise participants, Postojna and its beautiful surroundings offer many possibilities for quality free time. I hope you will be able to experience at least a few. I wish you all a successful and safe completion of the exercise, and I wish our foreign guests a pleasant stay in Slovenia. Thank you. Hvala načelnik. Za čisto poseben zaključek slovesnosti pa na oder povabim kulturno društvo Folklorna skupina Torbari iz Postojne. S svojim nastopom nam bodo skozi glasbo, ples in kostumsko podobo prikazali delček naše bogate kulturne dediščine. Kulturno društvo Folklorna skupina Torbari iz Postojne so skupina, ki deluje 12 let. So ponosni prejemniki srebrnega priznanja občine Postojna za ustvarjalno delo na področju ohranjanja ljudskega izročila, šeg in navad. Folklorno skupino Torbari spremljajo glasbeniki, trio Volk Folk iz Ilirske Bistrice na violini, kontrabasu, diatonični harmoniki in opreklu. Naslov odrske postavitve je Bežmo plesat. Avtorica odrske postavitve Andreja Berlak in avtor glasbene priredbe trio Volk Folk.
Hvala lepa. Vsak konec je nov začetek. Slovesnost je končana, delo se pričenja. Spoštovani zbrani, iskrena hvala za vaš obisk, lep večer še naprej in nasvidenje. Every end is a new beginning. This closes this ceremony and begins our work. I wish you all a pleasant evening and goodbye. Tako, spoštovani zbrani, z uradnim delom slovesnosti smo končali, seveda pa to še ni vse. Za čisto posebno vzdušje pa danes poskrbi Big Band Orkestra Slovenske vojske, ki nam je za danes pripravil prav bogat program. Zato, spoštovana publika, ostanite še trenutek z nami, potrebujemo namreč samo še 10 minut, da preuredimo oder in potem sem prepričana, da vas naši glasbeniki ne bodo pustili ravnodušne, saj so prav vsi odlični in vrhunski glasbeniki. Torej, skupaj počakajmo Big Band Orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Sternata, domačini oziroma Slovenci ga bolj poznamo pod imenom Rudi Gas. Skratka, vsem obiskovalcem iskrena hvala, da ste prisostvovali naši slovesnosti in ostanite seveda še naprej z nami. Prav lep večer vsem skupaj. Maar we zo vreemd. Čakala bi na maj. Hvala lepa.